Lebarim Kamaulai Constituency Ubadairu Unang Elam Keseng National People Party NPP Uba Embahak Langs Imli Ulather Yakin Ang Elam Ska Voice of the People Party VPP Halor Kajing Pendon Kam Ya Kaktin Naka Bible Hakiran San Politics Banyalam Bakla Ya Kipat Ba Nakabunta Kajing Mentoy Shimen Haba Ajing Keren Ha Kajing Elang Kinong Kitkam Ka NPP Melim Blok Manin Kesngi Uba Embahak Langs Imli Ulong Balaju Yoi Hakiran San Social Media Ba Kinong Elam Ke VPP Kila Pendon Kam Ya Kaktin Ublay Bat Kane Kamlong Kebadai Ban Pendon Kam Ya Kajing Mentoy Hakasan Pertai Ngayoi Haran San Social Media Kinong Elam Keseng San Pertai VPP Kat Syabalik Lada Kim Keren Ya Kaktin Ublay Kim Nang AA Ban Keren Hanrei kan mau hakashiti kabaar syakinong Koreans kaong upol uong wat pelong markai ya kaktin ublay ya kajung mentoy shimet haga kamsan pertai namarkane kalong persya ya kamon jong ublay laong uba embahak lang haga juk kopor ulong bak ketong ke NPP ke kong amperian longdo kadai kebab biang tam na pedang barok ki kertong tang kata Kadai ru kalong kemi bahkan wanra ya keburom bat kejeng sarong ya kajat benriu bahkan leit rung hapok parlimen kum ke MP rangkat keriam kasih nala